سلاورست تماشاوان نهیجا بولتنا ساعت 6 ایواری از جوارا پیشکش کم و به وین و چهیه امی دست به بولتنا خواه بکن. ایرو 9 سال سر شورشا سوریه را درباز دبن. جدرک سوری مافدار آمارین قربانی شورشا سوریه destpêka ve û taweka niha piştî 9 salan aşkere kiriye. Zanyarên bêhtir di vê raportê de. 9 سال سر شورشا سوریه را دربازبوون و تنها زیدتر ji 586,100 kesî hatine kuştin û şehîd kirin. û bi milyonan Sûrî koçber û birîndar ketine û hûn jî kuştin berdewam e. Rewingeha Sûriya mafê mirovan roja 14 Adara 2020 raportek derbarê qurbaniyên şer dê Sûriyê de ji destpêka şoreşa Sûriyê ve di 12 Adara 2011 ta 14 Adara 2020 belav kir. û got ku zêdetir ji 586,100 kesî hatine kuştin û şehîd kirin. Li gorî rewangehê jî hejmar wisa 116,086 kes sivîl di nav wan de. 80,307 mêr. 22,075 zarokên jêr 18 salî. 13,704 jinên temen zêdetir ji 18 salan şehîd ketine. 54,281 ji gropên çekdar. 12,694 ji Hesedê. 2,625 ji rejima Sûriyê cudabûne. 27,581 ji gropên tondraw. 421 kes nasnameya wan nenas kiriye. 191 ji leşkerên Tirkiye. 67,388 ji çekdarên rejima Sûriyê. 52,006 kes ji çekdarên Sûriyên ser bi rejimê ve. 1,697 ji Hizbullaha Libnanî. 8,321 ji çekdarên ne Sûriyên ser bi rejimê ve. 903 ji çekdarên ne Sûriyên li gel Hesedê. 9,715 ji endamên rêxistina Daişa terorîst bûn. Aliyên ku sivîl li ser destê wan hatine şehîd kirin û amarên wan jî ev in. 116,086 sivîl. Ji wan 45,382 sivîl li ser destê çekdarên rejima Sûriyê şehîd ketine. 26,407 sivîl bin êrişên balafirên rejimê şehîd ketine. 16,163 sivîl di bin eşkenceyê de şehîd ketine. 8,627 bin êrişên balafirên Rûsyê de şehîd ketine. 3,835 sivîl li ser destê hevpeymaniya navdewletî şehîd ketine. 995 sivîl li ser destê Tirkiye şehîd ketine. 447 sivîl li ser destê cendirma û polîsên sînoran şehîd ketine. 8 sivîl li ser destê İsraîlê hatine kuştin. 8,018 sivîl li ser destê gropên çekdar şehîd ketine. 6,204 sivîl li ser destê rêxistina Daişa terorîst şehîd ketine. Şoreşa Sûriyê 9 sal derbas kirin û serbarî kuştî û şehîdan bi milyonên Sûrî koçber û birîndar ketine û hîn jî kuştin berdewam e û çareseriyek ji krîza Sûriyê re nehatiye dîtin. Dergehê Fêşxaboriyê Sînorî di navbera Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de hate girtin. Rêveberiya dergehê Hevsînorî yê di navbera Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de li ser rûpela xwe ya fermî ragihand ku dergeh li pêşiya hatin û çûnê ji bo Rojavayê Kurdistanê her wiha Herêma Kurdistanê hatiye girtin. Tenê roja sêşemê li pêşiya rêxistinên navdewletî yên mirovahî û karmendên netewniya girtî wê vekirî be. û tenê ev biryara girtina dergeh rewşên tenduristiyê yên awarte yên derbasî Herêma Kurdistanê dibin li xwe nagire. Grupên çekdar di bilpêkirinên xwe de di dermafê welatiyên Kurd li bajarê Serê Kaniyê Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Li gorî jêderên xwecihê ragihandin ku grupên çekdar yên ser bi Tirkiye ve li bajarê Serê Kaniyê kel û pelên malên welatiyên Kurd yên bi neçarî mal û milkên xwe bicihêştine didizin û dişawtînin. Her li gorî jêderan ji bajarê Serê Kaniyê gotin ku grupên çekdar mala her yek ji welatiyê bi navê Abdüselam Şêxo Babilxêr her wiha Can Temer ji gundê Hemê Eyşê yê gundewarê Serê Kaniyê dizîn piştî proseya dizînê malên wan şewtandin. Her li gorî jêderên xwecihê ku ji beriya çend rojan jî grupên çekdar kel û pelên kargeha dirûstkirina Qeşayê û firna alî û kargeha şuştina otomobîlan û hejmarek dukanên bazirganî li gundê Umm el Uşbe li gundewarê Serê Kaniyê dizîn.
سریکانی می بری خوب بدن عفرینا روجاوای کردستان دارن زیتونان جالی گروپین چکدار و جکوکه و تنه برین لگوری جدن خوجه جباجر عفرین کرتا ویدیوک تایبت چاندنه دیده دیار دبه چاوا با علاوین چاندنی بصدان جدارن زیتونان لگوند قستلی سر بنافچه شرای عفرین جالی گروپین چکدار ین سر به ترکیه و جکوکه و تنه هل کرن و را کرن هر هرم عفرینه لنوان دا باجار عفرینه تقینه کاتا رودان دا انجام ده هجمارک بریندار کتن جدرک خوجهی راگاند که ده روژا شمیل سریا نوبر راجو و عفرینه بومبه که چاندی تقیه دا انجام و تقینه ده دو سویل یک جوان زاروکک بریندار بو اوش بو نخوشخانه هاتن و گواستن لگودوار تلتمر شهر و پفچون دنوار گروپین چکدار این سر به ترکیه و چکدارین انجمن سریانی یا لشکری ده رودا جدر که خوجه راگاند که چکدارین سر به ترکیه و گنده الکیف لگوندوار تلتمر بمباران کرن جالی خو وجی چکدارین انجمن سریانی یا لشکری و چکدارین رژیم سوریه برسف دان و جه گروپین چکدارین سر به ترکیه و بمباران کرن لتانها زانیاری دربار زیان جانی و مادی نهاتنه دیار کرن نتوانی اگرتی راگاند کجدم راگاندن رکفتن ترکیه روسیه نو دربار ادلبه و تندتوجی و شر لباجار ادلبه کم بویه و گوت که تاوی وان پیشاتایان لأف یک نای واتیا پیدا کرن آرامیه لپانیزگاه ادلبه. نتوانی اگرتی راگاند کجدم راگاندن رکفتن ترکیه و روسیه نو دربار ادلبه تندتوجی و شر لباجار ادلبه کم بویه. د کنگره که روزنامه وانی ده لجنیفه بردف که نویسگها همه هنگی و یا کاروبار مروی جنس لارک آشکاره کر که پشت راگاندن رکفتن نو دربار ادلبه و راوستاندن شر لباجار جعالی ولات روسیه و ترکیه که شش ومه اگر بس کتب و واری جیبجی کرنه دا و آست شر و تندو تجی و انجامدان ایرشن ازمانی لسر باجار ادلبه کم بویا لار سربار کرجی که شش ومه دا جدام راگاندن اگر بس راوستاندن شر پیلا درب داریه با آواکی برچاف کم بیا براوردی بروجن بوریوا واتا بری راگاندنا اگر بسته لدوره بر پرسن نتوانی اگرتی هر وها تکس کرو گودجی تاوی وان پیشاته نو کم بونا تندو تجیه لعف یک نایوه واته که باجار ادلبه آرام بیا لهنجی دوره باشور روج آوای سوریه مترسی دایه درباره پیشکش کردن نتوانی اگرتی جا آلیه کارین مرووی بردف که نویسگاه نتوانی اگرتی یا کاروبار مرووی گود کش destpêka sala nû ta niha netewên yekgirtî 2600 bar hilgerên barkirî ji alîkariyên mirovî diriya dergehê sînorîva derbasî nava bajarê Idlibê kiriye û li ser xelkên deverê hatine belavkirin. Di pênca Adarê da Serokê Rûsya Vladimir Putin û Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li Moskw paytexta Rûsyayê gihîştine rêkeftineke nû derbarê Idlibê û agirбesta rawestandina şer li bajarê Idlibê û li gundewarê we ragihandin. و شش و مه او اگر بس کتی واری بیجی کرنه دا. جبر پیشاتین و داوی این کل سوریه هاتن رودان به تایبت پیشاتین ادلبه و رکفتن نو یا کود ناور روسیا و ترکیه ده هاتی امضا کرن پارلمان اوروپی داخواز به اسکرنا پیوندین خوا به انقره را کر کجا را کدن هماهنگی و پیوندین ناور یکتیا اوروپا و ترکیه ده بهز ببن. پارلمانا اروپای داخوازا لیوگرکی درباری پیوندی نابرا ترکیه و یکتیا اروپای دکه و زیدکرنا هفکاری و هماهنگی به انقره ده همو وارانده تایبتی ده پرسا کوچ برانده. ده داخویانی یکی ده پارلمانتوی اروپای راگهاند کوچبر پرسین گریدای به مافین مروان داوین پیشاته این سوریه و پیوندی نابرا ترکیه و یکتیا اروپای ده ده ما داویده تاراده یکی لاواز بویه. جبر وی یکی او داخوازا لیوگرکی ده پیوندی نابرا هر دو آلیانده دکه تا کجا رکادن پیوندی نابرا انقره و یکتیا اروپای و گروکی بره و بهز ببه تایبتی دواره مرووی ده.
همان داخویانی سربار کرد گلک سدم هنه که اندامین پرلمانتوی اروپای لیوگره که پیوندین خوب ولات ترکیه را بگه تایبت پشتی گوهرتنا روشه لسوریه و داوین پیشاته این باجار ادلبی و رکفتن آنویا نابرا روسیه و ترکیه ده هاتی امضا کرنه. پرلمانتوی اروپای ده همان داخویانی خود بالکشاند لسر جدما دستپیکرنا شورشا سوریه و هجمارک مزن شغلاتی سوریه بری خودانا ولات ترکیه و نا هجمارا پنابرین سوریه این کل ترکیه دمینن گهشتی 3,600,000 پنابری. اما جکر به وی هجماری ده به ترکیه دریزبنده پیشیه ده درباره پیشوازی کرنا ویج پنابرین سوریه رج سال 2011 به اوتانه ها. وقت داخویانی دهاتیه که جدما امزکرنا ریکفتنا درباره کوچبری نابرای کتیا اروپای و ترکیه ده و پیلا کوچبری برافالات اروپا با آوه کی برچاف کم بویه. هر دوی درباره در رجب طیب اردوغان بریاد دمکی راگهاند بو که کتیا اروپای سوزن خود درباره ریکفتن نابر آوان و کتیا اروپای ده درباره کوچبران بجیهن آنی جبرویه که کفل ولاتین اروپای کرو سینورین خوالی پیشیا کوچبر و پنابران به تایبتی پنابرین سوریه وکر. اونها به هزاران پنابرین سوریه لسر سینور نابرای ترکی و یونانستانه ده آسیمانه. کپرانی آوان پنابران زارو کوژنن و دخرابترین روش ده ججین. بله تماشاوان هجان هاجی برز رزان شیخ مو سروک دسته سرکردیاتی شپیلا پیشروجا کردستان سوریه لگلمنه دنباش برز رزان مجارة ما شوreşa Sûriyê piştî 9 salan ji şoreşa Sûriyê ji krîza Sûriyê ji şerê Sûriyê re gelê Sûriyê çi qazanc kir çi jî ji dest da pirsa ku 23 milyon 24 milyon Sûrî dikin ku ev şoreş çima bi ser neket. بێگومان yani îro şoreşa Sûrî dikeve sala xwe dehan da di encamê de di encama vê şoreşê tanha behrîn از باور دکم صد هزار کس جانا خوش دزدان پرترین ج کریز کوچبری جهانی لجم کوچبری سوری بون تنها 11 میلیون پنابر بونا دناو یگو دندره سوری ده پنابر بونا یعنی جی که یگو درکتنا دروی سوری درکتنا همو ولات جهانی به صد هزار کس تنها یگو بریندارم یگو جید زندان رژیم بشار الاسد دنا یگو بهزاران کس ونداینا چارنوسا و نزلالا جوان جی میو سوری هاتیه ویران کرن تفلو ولوجی تنها و شورشه نکاری بو آرمان جا خوا پیک دینه آوا کرنا سوریک نو او شورش destpêkê de şoreşa rûmetê bû şoreşa azadiyê bû şoreşa avakirina Sûriyek nû bû lê mixabin na rejîmê ew mêjiyê xwe guher di tenha teamula wê bi vê şoreşê re bi rengê şerra tenha lê meyzênê bi tenê bi şer karê çareseriyekê ji rewşa Sûrî re bidîne na dewleta dikarî bi hevra karî bê çareseriyeke siyasî ji rewşa Sûrî re bidîne na opozisyonê karî bû projekekî siyasî xurt بدێ ناسینش خەلکێ سووری را گۆ پەورە کاربن خزمەتێکێ بکەن خەلکێ سووری را ئەو ئۆپۆزیسیۆن نکاری بوو بە سوودە بگرێ ji سەدێ هەزارە کەسێک بۆ دەرکەتنە خۆ پێشاندانە هەموو پێکهاتیە سووری پەورە بە دەنگێکی دبان کردن سووریەک یەک ئەم دخوازن لێ مخابن ئەو ئۆپۆزیسیۆن نکاری بو براستی جهه خل جمع خلکی بگیری نکاری بو پروژه سیاسی پیشروجا سوری را بقدمینه تبلو قاسیجی که به 110 دولت او بنیه پشتگیریا و شورش دکر یانجی که جوار هات ناسین او دولت دوست خلک سوری او دولت جی که وندا کرن بتوایی از باور ناکم تنها او شورش کتا وارکی دن کتا قوناغا کدر کتا شر نافخویه دا شر تروریستی دا کتا شرکی دا خلق نما بهوریا و بکسکی تی ایرو بو دولتک گو هر دولتکی دو خواست جیه خودتی دا بگریش بو برجواندی خواه اف دولت ام دزانن دولت نا کوملی خیرخوازیه نا اف دولت خودی برجواندین خودی اجندنا هر دولتکی خواست گوجه خود سوری ده بگری و بکار به جوه شورش سوده بگری از باور دکم هر کسی شخورا جوه شورش سوده گرتیا غینی خلق سوری غینی همو پیکاتی سوری همو رنگا رژیم به اپوزیسیون به همو اقلنکی گراندا
او قلن داویدا ايشك مظن جم خلكي سوري تشيكر ايشك تشيكر قونما باوري خلكي سوري بهفها بله برز رزان د نوا خفتن خودت بحثا ویا که کر کو اف دستپیکه ده شورش بو پشتوی بو شرکی نافخویی کیجان عالی بونه صدم کو اف شورش بردوام نبه و ببه شرکی نافخویی و اف اوقاس ارتش لسوریه ورن دیتن نصرة لعليكي داعش لعليكي كيجان عالي بهتر صدم بو كو اف شورش بردوام نبه و ببه شرکی نافخویی از ما وردكم ريجيما سوري ريجيمك رولك قال لك خراب دفي وارد ليست ريجيما سوري ريجيمك خست جو اوبوزيسيوني بشيني خفكا شري نافخويي بشيني قشفي شورشي بخواركي لشكريدا وافسدمك قال لك يعني هشت جو قاف الشورش بويق شكوناغا خضر كذي جوي مساري خضر كذي براستي دسي سدم هبون سدمي قلك جرينج بون يا جو اف هشت جو بقهي واري يجي لشكريا شورشيبو يا ددوا ت بروجل جم اوبوزيسيوني تنبون نخاسم نكاريبو حمو بيكاتي سوري ببيني ايرو يك جوان خد يعني برز رزان اوبوزيسيون شاش بو دماكو شورش جبو لشکری و گواستن دما کو چک هلگرتن و براوانی ام بیجن یعنی شر نافخوی نافبرا ارتشا که آزاد مدید کو ارتشا آزاد هاته دامزرادن و ارتشا رژیم سوریه دوی دمه ده بریارا که شاش بود دما کو اپوزیسیون چک هلگرتن و شر رژیم کرنه بله او بریار شاش بود وشاشيبونا كهري مظن بو جبار شورشا سوري شورشا كعشيتي بو شورشا كخوست خلق دركبي بدنجة كيباكي جبو سوريا كنو لريجيمي وقتي غافا خلق كشتن وبري في شورشا دا في لشكربوني يعني اب بريار نبريارا اوبوزيسيوني بريارا ريجيمي بكشتنا خلكي بالضغطه قول خلكيكر بويران كرنا باجارا اوان دحف داغ وبكذي اري لشكربوني جبال وقتي غافا شورشك بو شورشك لشكري تشك جيرد في او تشك كي تشكا بديتا او دولتا جو تشكا بديتا بيغومان وبريارا تجم خبدي ام دزانن يجي السدما لشكربونا شورشي او بو قالك ريجيم يكبو قالك دولتا دخوست جو اف شورش بسرنا كذي قالك دخوست جو شورش بردوام بده نجهي ويقونا غاخوا جفي سدمي بو خلق سوري بالتفاعي ريجيم يجي وبوزيسيون يجي بريارا قوم داكرن كسي جو وقت من قوتنا خدا جي قوت او كسي جو بجدگيريا تبكي يعني كي وان چكا بديتا وين بلاش ديتا وبديتا وين بريارا تدويج جموي بي اف سدما كسركيبو يا جو شورشي مساري قوم داكر جالي كيف جالي ديفا بصد هزارة كس هاتن كشتن بصد هزارة بمليون كس فنابر بون نيفي سوريا هاتن ويران كرن اف بريار از بهوريا مدا بريارا كشاش بو او بريار براستيجي كي اوبوزيسيون سوري كتخفك ريجيما بشار الاسد ده باشه برز رزان يعني اوبوزيسيون جي دبيجن چند حیوان آشتیانه بو لی تو انجام تو نبون مدید کو اگر وگرن 2011-2012 روبرت فورد داکت ناو کلان حمای و دیرازوری و راگ هاند کو به میلیونان اپوزیسیون یعنی معارض جه رژیم اسد را داکتنه به شویه که آشتیانه لی کلان حمای و دیرازوری بتنه دو باجار وکو به میلیونان داکتن دوی دمه ده خلق دبیجن سوری دبیجن اپوزیسیون دبیجن کو حتی آشتیانه جی توشتک يعني انجام تنبون تو آلين نافدولتي جواكن ولاتن زلهيس تو برصف جه شورشا سوريا اشتيانه را برشاف نگرتن نا نخير براستي وقتي غافا او شورش دستپêka خود بو اشتيانه بو بصد ده دولت بجدگيريا في شورش ذكرت بله دولت جهان بالتبعي بجدگيريا ما في خلقه دكرن دقوتن اف خلق دوزا آزادية دكن دوزا سوريا كنو دكن دوزا كرامتا خود دكن دوزا رومتية دكن او خلق بالتبعي بجدگيريا في شورش دكرن فان دولتان لي قالوا بجدي قو شورش كتا آلية خوي لشكري دا بجدي قو راهج دا چك كا چه دا انجامي دا هاتا كرن دا انجامي دا بريارا خون دا كرن
دا انجام دا اف دولت اف شورش كتواركي دا بصد هزار كساتن كشتن بنيل سوري ويران بو باور دكم شورش بردوام باند آلية خوي آشتيانه دا و بهتر كاري بانا ماف بگري و بهتر كاري بانا شورش بسر كذي جبرويه كي چما ريجيم خلق كشت چما ريجيم بصدان او تيروري قول جموان قرتي بردان و بري وادان قو ببن بكم نتبلي شورش ببن قو هيزين تيرور آفا بكن جبو گو شورش مساری خون دابکی جبو شورش بوصلا خون دابکی جبو شورش بکوی وارکی دندا و او وار بشرکی نافوی جبو گو او خلکی گو پشتگیریا شورش دکرن وان پیکاتی سوری بالتوایی گو بیجن ام نما کارن بردوام بکن مخابن دو وقتا گو اپوزیسیون نکاری بو پروژکی سیاسی جبو خلکی بقد میری نکاری بو هر کسکی دورا خوا کوم بکی رژیم بريارك رژیم شعارك الدا قود ازم خوديه بيكاتيا ازم كارن فان بيكاتيا يعني بكاريزم وافجي بو سدما جو هرتنا خلق نريني خلقين هاتن جو هرتن از باوردكم سدما هري خراب يا جو شورش غان دبي قناغي لشكريا و شورش يبو بله بريز رزان رولا امريكا واسرائيل بطيبات وكو ولاتكي جيران جسوريا ضمانا بشار الاسد تشبو أسبوعردكم بالتبعي نبتري أمريكا وإسرائيل حمو دولة وأنا دخست سوريا نوري آذاكرن جبار يعني براستي دسيت سدم هبون يعني إيرو سوريا وجغرافيا سوري لا جغرافي كسانة إيرو لسر سينوري تركيا سر سينوري إسرائيل إيرو قالك بيكاتي دندري سوري دهنا إيرو روشا سوري نوكا روشا مصرية يا ليبيا يا يمن يا كي تونس او إيرو جوهرتنا سوري جوهرتنا كا ورونك السدم بليستا نبتني جوهرتنا هريما رجلات نافين بتبعي او شورش قاوا destpêka لتونس وقها مصري وقها با سوري وبردوام كرنا و كسي نزاني بو ويل كودي بسكني جبر كي او دوابو شارسريه كي وري ديتن وقف شورش بتقني دناف حريه سوري دا وقف شورش بردوام نبي جالي كيفا جاليه دوا بجي براستي بروجي سياسي يجو اوبوزيسيون نكاري بو براستي وان دولتا شورا بكي دوست يعني يك جوان سدا ماجيكي وقتي جي destpêka شورش دا بهتر عليكي اسلامي هاتستاندن عليكي ايديولوجي هاتستاندن يا درجيكي شرع اسرائيل كير بتندي شرع اسرائيل كير ميزان وقيامه تجيش بريزازان بون ياخد هش اصلا از خوازم برسا كل سر كردان بكم رول و باندورا كردان دوي شورشا سوريا دا كردان پشتي نه سالان چه قازانج کرن چما لگوری برجاندیا خوا کار نکرن و اف درفز خوا استقلال نکرن از ما وردكم يعني ام حمود زانن يعني كرد جروجا يكمين دا تبلي شورش يبون جبار كرد بيربون بو سوريا كنو آفا ببي و جهتي سركي جوي بيكاتيا و كرد را جهه خوب گريج بر كرد ايرو 4 مليون سرخاكا هنا ايرو دما فان ريجيم بريد حمو قالك ظلم وزور ديتنا قالك زحمتي ديتنا دفابو جهه خو الجمع اوبوزيسيون بگري دفابو كاركي بكيش بوغو بيشروجا سوري دا رولك بليزي إيرو براستي مخابن يعني دوي شورش دا destpêka شورش دا سركرد المظل وقت شهيد مشعل تمو نصر الدين برهيك وقت بازاد دورسن وقت جوان بطلع قال لك جيانا خوش دسدا وسدم او بو جو في شورش بإرادة به لفان خلقا يعني ضغطك مظل في خلقي وري كرن جو بريارة خو ولدابكي براستي كرد كاشيبون وانجي تشيبون يعني باوري امدا بشتي نه صالا جفي شورشي كردا قالك قلنكي قالك زحمت دا جواب قلني زحمت دا ايرو عفرين جلستي ويتشوا دولتك باجارك داغر كرا ايرو سريكانيه جريسبي ايرو مليون كرد ايرو بنابر بونا ايرو يعني كرد ناخذ هالوستكن باوريا مدا جو destpêka دا كرد خودي هالوسط بانا ونرينا وايك بانا او آلي قرتبانا آلي كي جدي برجواندي كرداد سوريا بيش روش دا قرتبانا ونك هابانا في قناغي ايروجي
جه کردات قستن بکاربن لیوگریت سیاسی بکن و شورش پشتی نه سالا لیکولی لکه جره چه بکن ناس بکن که گرو بری ملکوا ام کارن چه بکن جبو کردات سوری ده ام کارن چه بکن جبو خلق سوری ده هاتا ناسین ایرو اپوزیسیون و رژیم وک هف خودی هلوستند آلیه مافین کردادا بله ده ناسین و ته دیار کرن هر دوجی که حتی هات تشتک نکاریبون جبو کردا بدن ایرو رژیم هیچ کار سر دوی سروک خوا بشار الاسد هیچ کار دویجه ام کردا نبین خودی پروژه خودی دیروگ دندری سوریدا ام دبینم قنابرن ولوجي اوبوزيسيون واد ميزين بلكي نرينا اوبوزيسيون بقابه كيان دقابه ريجيمي خرترا نخاسم برز لورزان داوين برسيار بله داوين برسيار او بشتي نه سالان يعني نها بفرمي 5 ارتش لنافا سوريا نه شخور هرم داباش کرنه وکو هرم هجمون مناطق النفوذ داباش کرنه بالدهان بصدان گروپین چکدار لنافا سوریه تینا دیتن چه ین آلیگره ترکیه چه ین اپوزیسیون چه ین ایرانینه میلیسین ایرانینه پس دفرد اوا سوریا پشتی نه سالان برف کوفد چه چارانویس ده چه به از باور دکم بداوی سوری و چاره سریک سیاسی جراوری کرد ام بخوازن نخوازن جبر اف و نما حتی اف کریز بردوام ببی دفی الا چاره سریک جراوری کرد راستا تانا هر دولتکی وقتی گاوا لوی شورش نریل گور برجوان دی خلید نری لسوری نریل گور شروع کار به جه خود سوری ده بگیره شروع کار به نفوذ خورد بکی لبی گمان ایرو وقت من گوجی که ایرو کریزا کوچبریه کریزا پنابریه ده سراسری جهان دا و ببی صدمک گوچاره سریه که سیاسی جروشا سوری رو وری کرن وندزانن و بلکی ودنوچه خود جی که دیار کر ایرو بهزاران کس ایرو سر سینور یونان و ترکینا بهزاران کس یه گو برای خود خوازن بدن اروپا و افجی که و اروپا نمکاری وقتا هجمارا مزنج پنابرا تحمل بکی جبر بیه که جی از باور دکم دوی چاره سریه که سیاسی جروشا سوری رو وری کرن ایرو نما تی قبول کرن بردوام کرنا ویشری حتی نما تی قبول کرن كهنيه خوينه ورا رجال دلتا حتى از باور دكم ايرو ام تشتيغو ايرو ادلبي تشيدبي جبر سدمات امريكا ناخازيغو بالتماي ايرو ريجيم وروسيا كارن دستفادين سر ادلبي لامريكي بقبول لكن جبر مجرد قبول كرن روسيا وريجيم بكرنا ادلبي دا وتجي هي اوبوزيسيون نبي ونما مجار هبد مجار دانوستان دلد نقبا اوبوزيسيون وريجيم وجبو بيشاروجا سوريدا از باور دكم ايرو كرد يعني جهه كي واي وي جرينغ هبد بيشاروجا سوريدا ما خاص كي رژیم بخوازه اپوزیسیون بخوازه ایرو کرد پیکاتیک سرکینا کردا قلنا کی گران دایا کردا رول خودی رولا کا گرینگ بوند پیش شورش دا و پیش روزا سوری دا از باور دکتم سوریا کا بو سوریا نو ابد و نو کا به سوریا پیش روز و کرد خودی پروژه بن و کرد و خودی ماف بن از باور ناکم سوریا و تجاری نا آرام به گو مافی کردار دیوا و سوریا خلق سوریا و وگر ولات خوا و انجام و دا و بشار الاسد جيخوا وسوريا دودا قطوه نبي قالك باشا برز رضا شيخمو سروك د سیاست کردیاتیا شپلا پیشاوجا کردستان سوریه گلک سپاش بو بشتر بونته شان کنگره اجتماعی کردستانی KNKê seredana nivîsgeha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li bajarê Qamişlo Rojavayê Kurdistanê kir. Şan da KNKê Jalî Mihemed İsmaîl berpirsê birêveberiyê Polîtbûroya PDK-Sê û endamên din ve hate pêşwazî kirin. Li gor nûçegihanê ARKê ku seredan bi mebesta pêşkêşkirina pîrozbahiyan hate encamdan. Şan da KNKê bi serokatiya Ekrem Husso û her yek ji Ebîr Hesaf, Silêman Elyas û Merwan Hesan pêk dihat. رخصنا هرما کوچرات یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ایرو سردانا بارگاه پارتی ل باجار دیرکه کر و جالیه سرکردیاتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و هاته پیشوازی کرن.
بله تم شوفان جان هاجی از برای خوب دم میفانی خواه برز نافع عبدالله اندام کمیته نواندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دم باش برز نافع جسردان شاندا KNKê بو nivîsgeha و nivîsgeha PDK-Sê li bajarê Qamişlo me dest pê bikin me best ji wê seredanî çi bû? دم باش Dem baş. براستي وك وا ديار كر هاتنا وانيش بو بيروزباهية بكن برغو بارتياما بارتي ديمقراطي كردستان سوريا نویسگها خویا روشلات قامشلو بكر پشتی گرتنا ونا و زیده 3 سالا و هات شوطاندن جبال جوان شورشگر يبسر بيديفا اوان اف ديار كر اف مسا جوابو انه ام هاتنا بيروزباهية بكن بو بكرنا اوفيسا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا باشه برز نافع و نابینن کو اف سردان درنگ هاته انجام دان؟ يا وا واجي اوفيسي خو بكرن وجمره دعوه ريكرن باخوندن جمره شاندن بس ام وكب بارتي ديمقراطي كردستان سوريا جي وهروها انجمنان اجتماعي كردي ام نشون حاضر نبون و افتتاحيه اوفيسا بلكي ابناء تاخيرا وايد دروجه بلكي اواجي حتى درس كر دو هبال ما عضو المكتب السياسي بشار امين مرة اشتغلي ولا اكرم حسوش مرقوتيا متخازن سردانا اوفيسا وبكن بمناسبه و اوفيسا خبكريا مجي اغاهيه غاندنا كاك محمد اسماعيل دو هاي مشي هيا ابو استاذ بشار مرجي اشتغليا وفيس بهاتن وامشي المكتب بون واستاذ محمد اسماعيل بيشوازيا واكر سروكي پیلوت بریا پارتی دموکراتی کردستان بله برز نافع جبلی پیروزباهیان مجارن یک ریزیان افمالا کردی یک هلوس کرنا بریار و گوتار کردی چا و هاتا بحث کرن؟ جبر گو شانداوا هاتبو پیروزباهیه تشتكي فرمي رسمي جبو یک ریزیه نه هاتا گوتن بس وك يعني رحاتيكا كي ام هاتنا تشي بكن اما هاتنا سلافك الوبكن مجارا كريسي هاتا بحث كرن بس نبو شكلي انه ولا رسمي انه موفدك يان ام لجناكن هاتنا هالبجارتن وهاتنا حوارك بكن لا نبو شكلي بو شكلي انه هاتنا بيروز باهيه بكن دنافرا بحثا كريسي هاتا كرن ودل رحاتي تشير بيتنا حموبك هاتيادا ودناف هارو هاتنا هيزب كردي دا وبتايبت دناف انجمنان اجتماعي كردي وتردم دا بله يعني بشكل يعني اخافنش باشه برز نافع يعني خلق پرسیار دکن چما پیاده وکو پارتی بخوا یانجی شاندک جرفبریا پیاده یا خسر بفرمی بسردان کرانا به وکو نیاز پاکیه که جه همبر انا کسی کو مجرد کریزیان افمالا کردی ایرو لداره والله نكان حكم لو بكن وورن يا ناين جبر هين دم هيا لي اديجم بلكي قالك رخون الدنيا واج مر هاتن امنتشون او جي هناكي دي مساله هاني دميزين انه دي دعوه جوار شوبانا ما دعوه جوار رينا كربو وقتنا هاتنا رخون دن بلكي او ناي صدمه او حتى هاتنا لما حست كر يعني وقت شاوى KNKê بشكل كي خبخش هاتن وامجي ما بيشوازي كن ام حست كن بيدوري وحمو احزابي دناف ريفبريه دورن امي بيشوازي هوا بكن جماجي جهد الرحاتيه وملتي ماشي في هاتنا واني الرحاتي جماعه وكي خوش بن برز نافع داوی پرسیار او جبلی فکرنا نویسگاهان مدید کو و نویسگاهین خواه جدیری که حتی بکوبانی فکرن چه انا کسی چه پارتین و به PDK-Sê چیجی پارتین انا کسی به بفرمی و نویسگاهین خواه فکرن خلق پرسیار دکن خلق خوازن بزار بن کو پشتی پروسیا فکرنا نویسگاهین و گاون سر عرده چه دیوارن آفتن جبو مجارا یک ریزیان افمالا کردی والله مجال مدى أذ بكرنا وفيسا وك بادرة حسن نيبو جبو أباكرنا بهورية أباكرنا ثقتي ناغما وتبدأ ميدا يان قيادة
لگور دا خوازا او انسیاتیواش بال کاک مظلوم عبده و به پشتوانیا هرما کردستانی و سری ودا سروف مسعود برزانی و هر وها کاک نیچیروان برزانی اواجی دوی دا يعني آلیه کریزیه و یک حلوستیا مالا کردی ده کردستان سوریا دا و آلی دا براستی گلکی رولاوا مظلوم بود نجي وقت بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ما سي خالي سركهنا وقت انجمنشي ام تبدا من رشيد بيجن ومش بيدي رشيد بيجن وحمو هيزن كردي كردستان سوريا يما خلايا كمين رؤية سياسي هردش ام جانب تشروجا سوريا امي تشب خوازن فيدراليه حكمه ذاتيه اداره ذاتيه وتشبي ابناء الجماعه يكريزيا يك خلويستي يعني هلوستا ما درباري داخوازي ملتي ما وجار سريع قضية سوريا دا قالك جاراتي قوتن مثلا اعتراف دستوري بهبونا ملتي ما جار سريع سياسي دور عهود ومواثيق دولي يعني سوريا فيدرالي بيشروش دا ملتي كرد جدنا بو فيدرالي دا هرمك خوابي فيدرالي بريفا بدي يعني امسر تشتكي سياسي بجنها يا الدوا مسألة رهبرية مسألة إدارية إدارة للجمع أب إدارة موجود إدارة كطرفتي لقور ما قاسا خوشي كديا أمد بيجن أب إدارة يعني دي هلوشي إدارة كنوشي ببي يعني أب إدارة تطوير ببي حمو كسين دي أو عقدة اجتماعي وحمو تشتيدو بيري فبري القور خوشي ترنا إعادة نظافة ببي وأب أحزابي ديجي تدار ولا خبينين ودورة خبينين بس يا خلاص يا خلا لشكري خلا لشكري پشمرگی روش جه خود بینن او جی برابانی بر کردستان سوریا دا بکن و بینن بلکه دمه تنگ بی کرم گلک سپاس برز نافع عبدالله اندامی کمیته ناوندی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا گلک سپاس بو بشتر بوناته پشتی بریار حکومت هرما کردستان جه قدغه کرنا هاتوچونه لهولر و سلیمانی جبو ریگری لجه بلافبونا کرونا خلک هولر پایتخت هرما کردستان دو روزا دویان ده یا قدغه کرنا هاتوچونه ده پابندی به بریار دکن و کولان هولر جه خلک و هاتن چونه و جه اتومبیلان جی والا بونه نوچگهان ما سر سبه دویان یا قدغه کرنه ده کولان هولر را گریا و اف دیمان جمر آنین وکو دیار دبه کو تو کس لکولانان ناین دیتن جبلی روزنامه‌وانان و کارمندان تدریسی و یین پاقش کرنه ام بهفه لدیمنین پابند بونا خلک هولر جبریارا حکومتی را تماشا بکن ایرو وزیر نافخوی هرما کردستان قدغه کرنا هاتوچوی لناو هر دو باجارن هولر و سلیمانی بو ماویا سه روزندن درش کر و هجمارک بریارن دن دوی درباره ده درخواست ایدی سرباری بریاره هاتوچونه دناو هر دو باجارن سلیمانی و هولر هاتوچو دناو نافچه و ناحین هر دو پارزگاهان ده جی هاتیه قدغه کرن هروا سینور هرما کردستان جی ده به آوای کی تمامی جی وره قدغه کرن هر دو پارزگارن هولر و سلیمانی هاتن اقدار کرن جبو دابین کرنا پیدوین روزانه ین خلک هر دو باجاران باندورا بلافونا ویروسا کرونا لایرانی لسر روجلات کردستان جی کریه کوتانا حالت توشبوی ویروسا کرونا لپارزگهین روجلات کردستان هاتین تومار کرن گشتیه 704 حالته بونا ویروسا کرونا لپرانیا ولاتین جهانی کو ایران جی یک جوان ولاتانه ویروسا کرونا زیده لی بلاویه هجمارک مزن جو حالتین توشبوی کرونا لی هاتنه تومار کرن باندورا بلاونا ویروسا کرونا لولات ایرانی لسر روشحالات کردستانی جی کریه کوتانا هجمارا هلگرین نخوشیا ویروسا کرونا لپارزگهین کردی لروشحالات کردستانی گهشتی 704 حالته ده روژا شمیه هنجیدرین فرمیج روشحالات کردستانی اشکره کرن کل روشحالات کردستانی 704 کس توشی ویروسا کرونا بونه هر لیگوری جیدرین فرمی را گهاندی کو بلاونا توش بوین ویروسا کرونا لپارزگهین کردی لروشحالات کردستانی وصایه
لپارێزگەها ئۆرمێ 175 حالە، لە پارێزگەها سونا 107 حالە، لە پارێزگەها کرماشا 102 حالەت، لە پارێزگەها ئیلام 83 حالەی تۆشببووی کۆرۆنا هەنە، لە پارێزگەها لۆرستان 237 حالەتên تۆشببووی کۆرۆنا لێ هاتنە تۆمارکردن. هەر دوو ڕۆژە شەمیە وەزارەتا تەندروستیە ئیرانی jî ragihandbû ku hejmara tۆşbûyê vîrusa korona gihiştiya 12729 kesî. Ji wan 611 kes jiyana xwe ji dest dan û 4339 halet ji nexweşiyê çareserbûne. Wezareta Tendurustiya Îranê her wiha got ku tenê 24 demijmêrên borî de 1365 haletên tûşbûne hatine tômarkirin. Vîrusa korona ji welatê Çînê di dawiya sala 2019 de derket û li seranserî cîhanê belav bû. Tanha bi hezaran ji xelkê bûne qurbaniya vê vîrusê. Roj bi roj ev hejmar berev zêdebûnê ve diçe û qurbanî û haletên tûşbûnê zêde dibin û li gorî Rêxistina Tendurustiya Cîhanî jî dibêje eger dija vîrus ji bo nexweşiya korona newê dîtin wî demî wê metirsî li ser cîhanê hemiyê durist bibe. Konselê Amerîkî daxwaz ji welatên Herêma Kurdistanê kir ku bi rênmayên hikûmetê pabend bin. Di daxuyaniyekê de li ser rûpela xwe ya civakiya taybet Facebookê, Konselê Giştî Amerîka li Hewlêrê Stîvan Vagiyên daxwaz ji welatên Herêma Kurdistanê kir ku pabendî birêkarên hikûmeta Herêma Kurdistanê derbarê vîrusa korona bibin û ew rêkar girîng û pêwîst belav kir. Di gotina xwe de Vagiyên got ku ew dûrketinên civakî yên hatine danîn bicih bikin ji ber ku ew takariye ji bo rêgirtin li belavbûna vîrusa koronayê. Amaje kir ku berpirsên Herêma Kurdistanê wan rêkarên tund danîne ber ji ber ku dizanin encamên xerab ji belavbûna vîrusa korona dê derkevin. Îro li navenda Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê şaristaniya sivîl bi hilmeteke paqijbûnê rabûn daxwaz ji xelkê kirin pabendiyê bi rênma û biryarên ku hikûmeta Herêma Kurdistanê belav kirine bikin. Di daxuyaniyeke taybet de raet serkewt Tehsîn Kakareş, rêveberê şaristaniya sivîl her wiha rêbwar Ebdulmecîd mamosteyê wanebêj ji arkê re wiha ragihandin. وەکو بەرگری شارستانی پارێزگای هەولێر ڕێنمای هەموو هاوڵاتیان دەکە ئەو هاتوچۆی خەدەغی ئێستا هەیە لایەن حکوومەتی هەرێم و پابند بن بەم هاتوو بەم ڕێنمایانێ کە دەردەچێت چ لە بەرگری شارستان چ لە تەندروستیەوە داوا لە هاوڵاتیان دەکەن لە ڕێی کامێرایەکانی ئێوە لە ماڵەکانیان نێنە دەرێ تا ئەو پەتایە و ئەو کاتێک کە تەواو دەبی کێشە نامێنێ لەسەر هاوڵاتیانمان با لە ماڵەوە بمێن بەپێی ئەو ڕێنمایانە کار بکەن. Rêxistina Tenduristiya Cîhanî ragand ku nexweşiya vîrusa korona nexweşiyeke cîhanî dûr dirêje. Ji ber vê yekê li hemû dewletên cîhanî hejmarek biryar hatine standin û li piraniya dewletan proseya xwendinê hatiye rawestandin. Her wiha li Sûriyê jî ji ber heman sedemê biryar û tedbîr hatine standin. Li Sûriyê bigiştî ji ber metirsiya belavbûna vîrusa korona hejmarek biryar hatine standin. Li Rojavayê Kurdistanê rêveberiya PDK ji bo rêgiriyê li ber belavbûna vîrusa korona proseya xwendinê li dibistanan û zanîngehan û peymanigehan ta demeke nediya rawestand. Ji alî xwe ve Ajansa Saneya bi ser rejîma Sûriyê ve ragihand ku rejîma Sûriyê ji bo rêgiriyê li ber belavbûna vîrusa korona ya nû hejmarek ji biryaran stand. Di nav wan biryaran de wê proseya xwendinê li zanîngeh û dibistanan ta di duê meha bê werin rawestandin. Her wiha wê hejmarek ji çalakiyan wekû rewşenbîrî û werzişî jî werin rawestandin. Her di heman derbarê de Ofîsa Serokê Rejîma Sûriyê Beşar el-Esed ragihand ku ji ber rêgiriyê li ber belavbûna vîrusa korona wê hilbijartinên parlamentoyan ya biryar bû 13 meha bê hatiba li darxistin wê ji bo 20 Gulanê were paşxistin. Li ser torên civakî hatiye belavkirin ku tûşbûyên vîrusa korona li Sûriyê jî hene, lê tanha ti aliyekî fermî behsa wê yekê nekiriye. Li gorî jêderên xwecihî ku alavên eşkerekirina vîrusa korona di laşê mirovan de li Sûriyê bigiştî nayê dîtin û piştgirî jî bi tenê di rêya naskirina pileya germê ye. Vîrusa korona gihiştiye bêhtirî 100 dewletan. Lê li piraniya dewletan amadeya xwe ji bo egera tûşbûna vîrusa korona di welatên wan de ragihandine.
هم ji alî valekirina xestexaneyan û hem jî ji alî alavên eşkerekirina vîrusa korona. Lê bi tenê li Sûriyê ew yek tune ye û ev yek jî metirsiyê ji egera belavbûna vîrusa korona li Sûriyê mezintir dike. بله تماشاوان هجاب وی آوی هم کشتن داویا بولتنا خواه هر شاد و بختور بن